Marolo ngā rurua Tala Fou tala mai Ausetalia, ana radio Samoa le nei asfarele. E o mai lava le teminei o lapta ia pea tangata ia alofia le latalatane, i le nofuanga o iai fale te tele lua na whaatama ia le afi le whewhenanafi, i le o ngā tatonunga le mua sini. O le popolenga o leo leo mo le sanga le mua ona nei pa uane vaenga o fale ia, o whaaleanga ina i le afi, ma afi ai ni soifua. E le ima whaila wana uru whale le auso esu e no fuanga o whaatama ia mo le sa e ria o le mafuanga ai pena iei fo se tasi po onisi na iei tonu. I te lele mauri poti waria e mai le soi wha lave lea wha matala ia to tele sa iei lea no fuanga le asana nafi le tūlanga fefefe ma le popole ina ua se sawane le afi. O se tasi mōri mauna ia wha matala le 9 News, sa whetau i le teimi nea mata maiti o loo whi ei mata mo e atu, ta mo e se mai le fale, matau wala au i se isi tangata o loo i te tonu o le fale le teimi nea, ina ianga i e se mai fafo. Neo iei se isi ua wha maonia mai wa maniu le afi, a e se i vangana ua ulu fale fui mua e whaiara latu so e suenga, i le vaenga na sa sao i le afi. O se tasi le nei o afi tere o sa sao i sini, ma o ai se turanga la matia so i fua o tangata e au mau i fale e la latane. O lo ta o le fale wa fio se no fuanga sa se fale fai pulou o le Hat Factory ma e latala tele le Central Station. A mai leo leo le itu e whaftai ai o nei le iei se soifua le auti nei muna a fia a mai se leo ngonga tele o le whalavelave. Siria mara se lau le vahenga le tinei muna ngā ruei le nei whalavelave mai vahenga ese o sini le a fia whina nafi. A se li poti le tamai o le nei mata upu ua whaelo ai e to o lua tamaiti tai suto tu sanga lo sosoani nei leo leo i le suenga o le mata upu. Vai mai isi li poti to o lua tamaiti na nga ia nei leo leo i le tau na leila ma le whamtalanga o la ua tu ua ia i le afi. O le popole tele se tasi tamailo na to o lua malana whanau teine, wa fuayo na ia wala au le mitanga nuenga wa onga i Ausetalia i saute, ia fesoso niani le mata upu, na turi ro ailo na to o lua malana whanau teine to o tolu, e se kengi o po se kulupo teine a onga, i le taulanga whatau i Adelaide. Wa mai li poti le ala taiwa, o le kulupu leo teine a onga na lātou turi solo le teine tito Addison Rice, e tausanga iwa, ma o nauso e to o lua malana lātou tina, i Mount Parker Central, pa mai na turi anga i tonu le whare o Lord Specsavers, le na whasosoa ne iei lau whai ngā ruenga mata loka whai tutoa. O le maua le tamara tēne titi pe ona ripotia, o matuala ngona le mawhatia o lona to o rua masiana whanau, e mai se sa tau wala awatu wha matau ia i lātou. O mai le tamale au mōri mau le mata upu, o lātou ta ua wanga i ese ai mana isi tangata wha atau mātutua sa iai, ina ua vai le saunga le mui le teimi rea, a o tau vau atu le kulupu lea i le whawhine malana whanau. Pai roe le tamama no to rua wala ngā tatau le matanga ruenga wa onga, o na whaise ngā yoinga i le nei mata upu, ia e whapea fwoi maneo leo. Pai mai o leo leo no lātou turi e sera kulupu lea, ai le iei seisi ngā yoinga na whaia iai. O whai roe le ripoti se tusia rea onga o tui nātui mātua, o le a ngā yoi rea onga i sana whai unga le mata upu le nei, pe a mai o mautu umamai, wha matalanga o le mea na tupu. O le aso sa furu rima ma sino se te mara tausanga nei le ua whaatulanga e whafongai nei le apili le li ta alo manase whainu i le unga le whaamsinonga ua whaamani eilo na wha o rima i se youth leader i whafuane o le no fuanga sa whaiei se maafutanga po se whaamoe le ekalesia mamona i sini. O le ri o whainu sa ta alo i le lakapiriki whaamani eilo na morianga le wha o manua whaamoe na ia whaamanu levi ia o ke topa lua se furu iba. Sa atu ina e le whae unga le whaamsinonga e walu tausanga e whare pui ai, wha to anga waa i le palola pe a mai aturi tausanga e wha ma le tonu masina. O le astofi le vaso nei na fonga i naila na lu i le whaamsinonga o piri a ni usawalese lia la u whaatulanga i loa lao le aso spuru rimo se tema e au i ria i le mta upo. I se ripoti le tamai o le COVID le tunu e pe ona ripoti e le so, whailoai ni usawalese le vai e se furu whaafe whasa lau mareiva tangata a fia le COVID i to tono le vai aso. Nuna winga o whaititia mai le vai aso tarua i sao o i le se furu whaafe ono se lau iwa suru iwa. O le teminei e afe tolu se lau ono suru ono tangata lo a fia le COVID o lo tau fia i wharamai, tolu suru wha i potu tinga ina. E ono suru iwa le au maaririo e eiso o tanga le COVID ai Ausetalia i saute po South Australia o si itia le au whai o tangata a fia o atu le toru a whenua se lau rima suru ono to a walu le au maaririo e eiso o tanga le wha mai ma le se lau fast fulo ngā sangasa le COVID o lo tau fia i wharamai. O isi se tete ma territorio lo whaataria le unga la tamai le so
mai le soifua malanoina a ua whaelo fo i o le lona 5 i lea o wave po o pēsinga o le COVID-19 na a mata i lua le nei wha ma i le langi atoa. E wha ingo se wave pe a whai e wa aia pere wha tupla ia o le a whai o tangata a whiere COVID i vai aso taitasi. Ma le tala muli, e na o se fulu ono tausanga o le tamatalawou o mōria leo leo, ina woso se taavale sa ia aveina i lungo le footpath, ma la vea i se tangata na savariane i le tu i matu i se sipo me le pone. O le talawou e ino na laisene ave taavale faa ao o le learner license, a e li potia na o ia na aluane le taavale le temina tupu wa ilea faa lavelave, le afefu le solua o le vasa nei. Anga isa o le taavale i se ali e lua suriwa tausanga le matua, na savariane i le awala leo Taylor's Road i Keller Downs, ma maliwa i lava i lea taimi. E whai fo isi tinga ina o manuanga o le talawou, sa avinatu li whanamai mo tong fitinga, ai le mai au su esuenga ma whaatara noanga ma leo leo, wa mōri ai nei le ave taavale ma tautia ua mafwai le mariu, ma le alu le taavale na o ia a o learner license. O le solo tula iai le whamasinonga o tamaiti. Tala nā le veitu Samoa mo le neifo yaso, manuia tele le whai unga le mai yaso wha soifua ia.